ole December ni khat Pathianni Sunday school zir tur lo zirlok leila Zirlai somli palina aloni don to a kan Zirlai thu pui tur sinot mission board Enlawkna India ram chung te ina thu pui kan han vu ani he Zirlai hi tumdang ang bokin thu pui hlom then then thanga kan siam ve a hlom lian pania kan thena ma se hlom lian pakhat na hi fil rang te han soi hon nan kan mang duwa chu wangin a sei de wanga tin hlom som pa no te som le pali anei do na hei hi chip chira soi manani lo ti chu achiang chumi awang chuan a ming chawin a fil ming te kan lam diet don ti nani India ram chung mun danga sinot mission board Enlawkna kan zir tur hi alom khatna chon mission fil rang te in kan da heng fil te hian a missionary tele mission board office thok tu te chawin an thok niangai tur ani lawa ko khan ho tlang rang atangin tholom mang te tin wakem te po in kan thok thin ani kha mission fil rang de chan chin hi chip chira ji sen ani lawa fil mal po hi a chan chin ziak do ni la le khabu cha tha tok tak ziak na tham vek ani chu a ming kan lam diet chawanga in chiana hi danglam reng the ni a chu wangin kan ziak laya adin mun thok tu omzat te kan soilang chau bokanga he kan ziak kumalo liam le to viawa chu wangin thila danglam le to le ti po rengal de umaila pomngal de umaila tha ome mission fil sang a chuan a fil upat danin dot devin ti hian inen tiang ama sabera chuan barak area mission field kan ti barak area kan ti chu silchar phaile a chevel te khu ani barak lui phai kwam ang zong po in barak valley ti soithin ani helaya kachar bengali ko khan hi assembly officer mangin ton ma chuan a encall thina chu encall tu zinga chuan reverend dr zaire mate po khan lo om to thin khani kum sang kha zakwa somsari le pali me ni somni panga khan assembly chuan Mizoram Synod encall turin assembly ta niring chungin Mizoram Synod kuta ahlan ria Mizoram Synod chuan sari nga atangin barak area hian missionary tir tan chawa ama in missionary mizoan omlo tina ngai khir lovila amaro chu Synod angatir chu somsari panga a official chu omta a in tanani tin kum sang kha zakwa som kwa paruk le kum sang ni le pakhata Kachar Hill Tribe Synod CHT Synod suasana Mizoram Synod ronzom tu Kachar tang ramako kan ho kan mizo unaw tho te ama pastoral nuaya da thin te nen barak area ram thara anom ho ta kumsang ni le som pariat emi kan ziak lai khan chuan thok tu mi zathum somnga le paruk lai an bunga ko khan le fellowship ko khan Puitling ti le ko khan Puitling la ni lo fellowship kan tiang sang te somli le pakhatan oma member po khati lai khan sangruk le zathum le somsari pali lai an tlingani tuna chuan etia kanan so hian barak area mission field kan ti aphai zola po mission kan neya amaro chu pastoral presbytery nei lam an omboka chu wangin a encall tu hi field secretary tilovin administrative secretary ti anibik ta tin Synod committee poimo po apualin mun bik da ani thina tin administrative secretary ani hian PCI General Assembly nena kan inzom na konga po kongro thui taksu
PCI Executive Committee member a po Mizoram Sinotin arwat til ngei thin ani nge tinadang le chuan Tripura Mission Field chungchang hi an soile thuak kilakum sangka zakwale som pania bung mun lal rang vunga hova Tripura ramachan chin thashil tura lut te kha kum sangkha zakwa somli le pali a kokran pol dang tenen Tripura Baptist Christian Union TBCU a anin chung khoma anan kalcho wa kum a som thum zet alo ral le chuan kum sangkha zakwa somsari paruka khan TBCU member then khat le tharau bo zong pol tharau bo zong tu te TBZ tir missionary ten Presbyterian ko ran andin tamaya hei kum sangkha zakwa etia Presbyterian ko ran andin hian somsari paruk kum ve ka hian Mizoram Sinod anon bel ngal mai dona mase Mizoram Sinod chon e khai TBCU de chu NEICC kan tho puiten nia an nena tanga choka ke ni ron zom mai chu a rem lovang ati a Sinotin alo pom mai lova NEICC lama athena e kan unau te hian an mi te ngai sak thate se chomin vil tharo se ti in thu te po thuron te po pe a amaro chu Presbyterian ko randin tu te chu an le mai tum ozong lovin kum sangka zakwa somre le panga thing khan an ma ni chaklo ang po in Presbyterian ko ranin an ding ta zel si a ti chuan sangka zakwa somriat panga sinota chuan akum somlai alo thanga an ko ran train an nu le pani thin ten an ngai sak zui tak tablo boxi athiam te po an chang ve boke ien kol to mayang uti in sinot chuan a relta a ti chuan Tripura a Presbyterian ko ran chu thok tu omek somli pali te Mizoram Sinotin ruai chun zom ngalin mission felatan somriat le paruk somriat panga sinot chuan apoma somriat le paruk atrangin alata ani PCI General Assembly in kumsang nile som pasari khan Tripura chu sinota ada provisional sinot antipota te chuan sang nile som pakua a sinot puitlinga ada ta a sinot ran ni to ma se sinot mission board chuan Tripura a Bengali le Meitei engmozat omte zinga mission na thochun zom zel hialatuma kumsang nile som pariata hian thoktu mi zanile som lilai an bungme ka ko ran zathum omin member po singnile sang thum lai anom nge sang nile som pariata khan adang le chuan Delhi Mission Field hi kum sangkha zakwa somriat pariat khan horani a atira chuan ring thar siam turati ani bera ko ran phun rilru po sinotin apumailo ma sharing thar de chu ko ran lo nget sa tin an lo lom thiam vak ta lo thina ring thar kan siam de chu anai ko ran CNI ya anen ko turin pek thin turani ti thlenga rilru siama aran pek po khan an lo ngai sak tak vak lo thin dewa wang ani berang chu tuna chuan ko ran kan phun veta zel mayani field chunga hian bial pali au meka Delhi a khuan Dayal Bagh te Delhi North te tin Chandigarh te Dehradun te pastor kanda ve to ani ahian fellowship som paruka thoktu somthum le pariat nikum sang ni le som pariat ka chuan an ommeka ko ran member po zasari le somsari le pakwa an tling to a tuna hian Chhattisgarh Reverend Lai ro tluanga te nupa in thanamngai takarong an bol na muna an fellowship te chu Dehradun kan pastor ten an enkol so zela mission botin alave zela security lo an ko ran te ka chu mission bot ta an ni tang he ni apalina chuan Kolkata Mission Field hi
field po hi Delhi mission field nen kum khada hon rual kum sang ka zakwa somriat pariat a hon kha ani a pastor bial sang ni le som pariat a khan pasari a oma thok tu zale som nga le pariat lai an omani in ko khan a fellowship ko khan Puitling an ni tak tak lo vain ko khan kan ti po in fellowship ti anga ngai mai la tha ome chutiang ko khan chu som ko le pariat kalkat fila hian kan ne ya ko khan member po sang ni le som pariat a khan sangli zakwa som ko pakwa lai kan ne ni tun nai kum level chung hian ring thar an nei tha chota viu maya pathian mal som na kan donga harsan na ring tu ten kan tok do na mo kan ti na muala hian pathian na tho hi alang sar tial ve bok ni in alang tin pangana chon Siliguri mission field po hi Delhi le Kolkata mission field te hon kum sanga zakwa somriat le pariat a hon tho khani a Bhutan ram le Sikkim state a ring thar te po kan en kolin thok tu te po Sikkim a hian kan som boka tin Bhutan a po hian engmozat kan soma Sikkim a hian Evangelical Presbyterian Church Sikkim EPCS tia soithin le Synod Mission Board te kan thok ho Bhutan a hian field worker pariat Synod Mission Board in arwai me ka chung zinga pani te chu pastor ordain anga ngai turin Synodin thutlung na siam chho titi to a ten chung zinga mi Raymond Gurunga nilo Jonathan Gurunga tupa Raymond Gurunga hi pastora min siam sak maidana omemti in sinota anon dil mek bokani chu Siliguri Bhutan rama kan che dana ni a Bhutan rama hian ring tu hi zali chuang te meu kan neya amaro chu anram chunga alu ve chiam lei thei ani lo vain khwal jin anga han kala han en kol zok nge ni han kom zok chang te omma se aram chunga ring tu te kha ko chua kin kan bu sai thina training te kan pe a chu da tang chuan an nina an hole a anin en kol chunjom ve ta thina ni Siliguri fila hian thok tu somruk le pakua in rongan bol me ka bial ruka in tenin fellowship po somruk le pani lai kan neya ko khan member sangni som pariata khan sangni zanni somsari le pakua an omani tena dang le chuan Karbi Anglong mission field ti tu ma in sangka zakwa somruk le paruk vela khan akumi ka soidik lo pal angem o somruk pakua zok poni theye tu na reverend ro khuma te upa saibe la te kha mission na thokin kan kaltir to a ma se ke mani ko ran mission ang nilovin Synod Mission Board thona ang nilovin zirti tu na thokin amuna mi tenen zuk thokhovin tiang kan lo ti to a amaro chu thil ain trial chowa asan pa a kan Synod lu ve kan rel china oma kum sang kan zariat somriat le pak sang kha zakwa somriat le pakwa khan Synod chuan Karbi Anglong mission field chu a hong ta ni kum sang ni le som paruka PCI General Assembly chuan KZP en Kol Presbyterian ko frantene na infinin Synod thara ada a heti chung hian mission rong bol na chu tum khata in la chuak huk lovin zoya in la chuak turin Synod Mission Board ain puwa cha me kani hei sangni som paruka ti in kanan ziak na amuna omchil Khrechiang Khan sangni le som panga Reverend Dr. Lalrinmawian sangni le som panga Zok Khan Synod siamani ti in min rila amuna omle Khrechiang ani adik tura ngai zokila dikange sangni le som paruk khani main kan lo ria zan reya ziak han ron rem chang to lo ziak ani awangin ke ma khriat na kha alo fil to lo de hlegani ange kum sangni le som panga PCI General Assembly in KZPN Kol Presbyterian ko frantene na infinin Synod thara ada tia
chiar tur ani ang heti chung hian mission rong bol na chu tum khata in la chuak huk lova zoi in la chuak turin sinot mission bot a in pu cha a sang ni le som pariat a khan thok tu za som nga pasari an bung me ka sinot mission bot en kol china chuan pastor bial pariat ko khan le fellowship somriat le paruk le ko khan member sang sari zariat le som pakhat an oma ten pastor po pakhat nem he to kan nei nge ani ke ni lam en kol china chu kami china khan ni se soi tu tam taka zel maya amaro chu kan soi bel chuan a reilu tu kange pasari na chuan Arunachal and Assam Mission Field East kan ti a Arunachal le Assam kan ti kher na hi Arunachal tlang ram chawani lo abul thut phaizol te aron huam tel thina wangin Assam state chung engamozat ka atham tel thina wangin Arunachal and Assam Mission Field East kan ti a khochak lam hey mapa an mitla ula Assam map kan ti thin a arlua a khabe a borvel ronki le lai om tak bor hi a arlu bor hi Arunachal East field kan ti na ken chuni he field kum sang ka zakwa som ko pakhata Assam huam chin lakla a hon ani lakla chu tuna po mission sikul thatak kan nei na mun ani phaizol ania Assam huam chung ani chu field mun puya abultan nan kan manga tuna ero chon field headquarters chu me tanga a hlatak po ni lowa tlang ram chunga rammi kho ho tu kholalin ngani gaubura anti ome chon ramalo pe a chu mun puya khasana mun pui kan nei me ka kan hung me ka tuna hian sinot mission bot chuan chu mun pui chu a aya tlo porem thingtlang kil lo deu a son turin ain pu cha mek thungani thoktu zong hi sang ni le som pariata khan za le somnga pasari Arunachal East fila hian alam toy zong in Arunachal East ti in kan soimaya a field ming diktak chu Arunachal and Assam Mission Field East ti ani alam toy nan Arunachal East kan ti mai thinani thoktu zong za somnga pasari sang ni som pariata khanan oma pastor bial panga ko khan le fellowship somnga le ko khan member sang thum zariat somnga pakhat zet an oma kum sang ni som pariata khan sinot chuan presbyteria asiam ta church court nei mission te in an presbytery in khom pui po an mangsang veta patkai presbytery te avu ani pariat na chuan Laknau Mission Field thi sinot mission botin kumsang kha zakwale somkwale pakwa khan ahonga heti ma hian Delhi Field atangin anlo en kol thi na thoktu hi anwa in mi za an bungme ka pastor bial paruk a om to a fellowship somriat pakhat le ko khan member sang thum zanni somriat pani an omani soitur tam taka omalak now fila po hian amaro chu kan huna du rei de wang te la om wangin kan chunzom vaklo wanga dangle achuan mission field pakwana Patna Mission Field hi Patna Mission Field hi kum sang ka zakwa som ko pakwa khan hon ani a thoktu som sari le pali an bungme ka bial panga fellowship som thum pariat ko khan member sang ka changa le pasari sang ni le som kum sang ni le som pariat a khanan oma Patna hi Bihar India rama mishing tam le bidnatak state khopui ani a tin ma kan soi Laknau kha Uttar Pradesh khopui ani adanga kaile maila Arunachal and Assam Mission Field West Arunachal le Assam Thutelbok Mission Field Khothang lam Itanagar khopui Arunachal State khopui Itanagar chu field headquarters samangin kumsang ni le pakhat khan he field hi honani a sang ni le kumsang ni le som pariata chuan thoktu zong mi zale som panga anni a pastor bial pali ko khan le fellowship somthum le pakhat le ko khan member sang ni le somnga pani anom mek
ani missionary ten kil khor tak taka tun lai huna om ang lawa kan ngai thei tur mobile phone po man thei lo na signal po om ngai lo na huna te engmoza chu thokin an om thin ani dang le chon Assam mission field he field ti kum sang ni le pariat khan gawati thut muna mangin Assam mission field ti ya hon ani chawa he field hi chi in clear na caste system rechunga mipang ngai tling chin ring tu siam tin zona kalpui ani awangin ring thar an muzung zung lo na a an thanda ne ro chu angel het via vinalang thunga kum sang ni le som pariat fil hona tanga kum som alo ni hian thok tu mi za le som pali an bung me ka pastor bial pathum ko khan le fellowship som thum le ko khan member sangkhat le somlip le pali lai anom veta bok ani adon le chuan Jharkhand mission field kan ti hi keini mizo te tana siat oldan tur chu kan rama na thokkaron lut thanem tak kong siam te engamoa ron lut thanem tak dumka kan ti ho an mani tak ji santal an ni mai the nam min sang pon nei the o me chung ho zinga kan field chu ni he mission field poi kum sang ni le pariat hon tho khani a dumka a district headquarters Aizawl district khopui Aizawl ti angkan dumka district khopui dumka a field headquarters a oma kum sang ni le som pariat a hian thok tu an va in zale somli le pakhat an bung me ka pastor bial pasari omin fellowship po zale panga a oma ko khan member pe ju sang sari le zaruk le somthum lai an om an zinga heng ring tu zinga engmoza thi chu masi sangati rongbol na ra chuak te an ni bok dang le chuan Arunachal an Assam mission field north kan ti anga mar lam ani chu kumsang ni le som paruka he field hi honani a Arunachal north field a hian thok tu mi som ko le panga an bung me ka field headquarters chu alo ani ri a tuna hian senot chuan pasiga da son turin ain pu cha mek thungani alo hi angeni setana bil ti lo chuana le an pass na mun an pass na khuwa khani a khopui ramlai li dewa omani na ina to po har satin field headquarters atan kumthum lai kan mangta ramlei kan tum thina ramlei tur kan mu lei thei lo wangin aman kan nei lo ni lova Christian munatana lei mian phalsak lo thin begin mun chukan nei tok tiang chawani so tiang chuania wangin kan in war lei thei lo ve a thanglok to porem zok communication atana rem chang thazok si pasigata headquarters nei mayang tin senot chuan rilru aputa bokani pastor bial parukan oma he fila hian ko ran le fellowship somruk le pani ni kum khanan oma ko ran member po sangli zangale som pasari lai sani le som pariata khanan oma hengi chukan pungle to ani thumar khoi kan soyang khan tina dang le chon Orissa mission field Odisha ti in tam takin kan chiar thina kan lo hriat masak dan khani tun thleng khuanan mani point Orissa ti in an lama aziak dana ar kan dana mun kha di an data chu Sanskrit Hindi horop sap horopa an le chuana an her atluk pui anga arik dan tluk pui anga an lak chua dan zok alo ni a sap hovin ora ngeni avai tong tengan thiam velo wangin Orissa kan ti anni keini chiara Odisha ti hi anni ziak dan alo ni zok chu wangin Orissa ti thoturani Christian ti du dana hluar na ram ti kan hriat lar Orissa a hian kumsang ni le som paruk khan sinotin mission field a hong thara tuna an thona ber chu kui nam ho zinga kan thona ber chu ni a Orissa state a tribal lomlian ber anni thoktu sangni le som paria da kan somni le pani an bungme ka pastor bial pani a oma ko khan le fellowship somni le pani
omin ko ran member sangkhat le zale somnga an ommek ani lekha kha kan fil rang te ming kan han lam diet mai ani ti chuan kan tu hlom nu nong jok chanchin thasil dan sinon mission board in chanchin tha a hril dan ti zong hian in thli le thuak teng heng fil sang a hian evangelist ten mani bial area thewa mi te kom ngein bul antana thiana an vasiama sakho thu soipui arem chan china an soipui chau thin khopuya chuan ni tinami malkom tur mu zia le thei po ni manglo chu wangin tir ko ten evangelist ten iptea bible truck anak deu arenga pek tur rem chang alo ladu an mu chuan an pe anan pe chot mai then chuani a fellowship om tona chuan fellowship member te tlo chuakin thok tu ten anina te tong trai na ten manga an ni then lo siam ten en po anin kom khom chang a bok thina damdoi ina te damlowan tlo a thingtlang lama ero chuan mi leileta an na te thopui pa in an ti puya thian thuk takan siam chena pathian thuan lu pui thei chau thina ni tin nurse le health worker te hi mamo apan tu an omlo chuan evangelist te ang boka fe chuak main chutianga chanchin thasil rongbol nan tho tum atam le a bible truck sem le damlo watlo zok chang an nei bok thina ma se damlo na zong hian tan tlo alo rem vek thin lo vai kara chuan evangelist teacher te ro chu sikula zirtir ba ka evangelist ang bokin tai sikul bana ten mani biala siam anan tlo a in ten an tlo ve atin an sikul nau pang te in te an tlo a an ni chuan an lo dong song du dewanu le pa te po an kom ngei thei dewa khang kha chan chen thasil na rem chang om dan thlir chungin an tan man ruwa alo chang thina thona mun bo ruwa ka zirin fe chua rem chang lo aum thei boka sikula ni tin devotion an nei puya evangelist teacher te chuan tin kum khata cholkar khate motal gospel week ti in camping ang hian engeni lang camp kan ti ang hian sikula non kala lekha zirlawin pathian thu an lo hril thina pathian thu an lo fa thin sikul chollain pon lama thu hrilin a hu ho te po in an fe chuaka zan varia ka fe chua te po an nei thin tin craft teacher te hian puan thrui zirtir hi na pui bera an nei ya chu tianga zirlai local te chu ni tin devotion an nei puya an zirlai te po tran tu a te anan manga ring tu christian ni ve manglo te po bible share te hian an han mang ve thina christian ni lo po in bible share an tong wa trai ve fo china chuan an nuna chan chin tha chinung alo in tu ve chin a oma etianga kan crafty center azir chuak thanem takhi lali soring tuwa an chuak to ani hengi atang puya kan tho dan tlang pui tak meu ani a sports mangte trong zirna nepala te chuan peli kan tia presbyterian english language institute kan ti maya sap trong han man mai theina tura trong wazirna kha kan siama chunga te chuan devotion mangte in rong kan bola tin thalai zinga rong bol na rem chang taka heng sang hi kan manga heng kan an soi bak po hi soi tur muntina ain an vek lo awangin chang chon informal education kan ti adult education ti ang chi te po kan man na mun a omani ole kan zirta kan khan india ram mun sanga mizoram presbyterian ko ran chuan sinot mission board kaltlangin chanchin thasil na athok me ka tunlai india ram boruak thirin ko ran maba ko zia le atul sizia alang sar til mai ko ran kan om chan poi mo tak chu chanchin thasil hiani ti hreng ila kan lal i suana tho kha chun zom zel tur kan ni tuar le thi hial po huama india ram su eng turin missionary
kan nei pun zel te kan in so muk zel te apa pui mo te lu kan in tir chuak zelanga mani muna theu trong trai na le tho lom pe thil pek pe te po in tran kan lo la ve zelang chu ko kan ho mo pun na lian tak ani ole khati kha tun tuma kan zir tu chu ani